Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya matan da ita alangan maray. Kasla ka matan pukpok. 5 bes matan di ta matam ta eyeliner mo. Una yan day takas lapukpok, mare. Katwan mat. Agsarming ka man tapno makitam day ta itsuraam. Si kakit di mat, mare. Kasto at talaga tila nga ti adda pagpapa-impresan na. Anya? Wan, mare. Tapno ad-ada ang ma-impress ni Elmer kanya. Naa? Ang pangaasi ma, di kagtagtagari. Ngamin, awan pa'y ti makaammo nga da relasyon ni. Ay sos. Ay na, nainlabak ngamin iti kastaunay kini Elmer. Iso anas ken a presentable a kakanayon. Masapul a napinta sa kakanayon. No ti panagkunan ni Saling, ket awan makamu iti relasyon da ni Elmer. Ay, nagbidot. Ti kuna na siguro. Ah, what do you mean, bakling? I mean, ado amata ti nakakita kadakwada. Kanayon da mapanag-date. Ha? Ay na, awan palimad, asa na may butaktak. Iso nga uray ka sa no ti panangilimad da iti kinasayot da, maamuan latta. Ay na, nagturad matan ni Mari Saling agaramid iti saan anasayaat? Ay, mas daw ka pa ilang aya. Kat sigud mo't nga aramid na day jay. Nor arigan, nayanak ni Saling alalaki aro. Anya? Di lamaasyan iti pamilya ni Elmer. Nagmayat ti linangan day ti asawa na, ngam isumat gayam ti riribok. Ay, wala tayong magagawa. Isong araw ti kinatao na. Kan may sa na ito lang na pa yan. Ay na, wan nga raon. Idi na minsan nga dadamar si Kanjina dito'y istaur. Ni Saleng ti tapik da. Kan saan lang nga isuda ti mangibagbaga. Aduda! Ha? Wan, ni sumat lagayam akan ayon arumwar. Agsinsin-narak dagayam kin ni Elmer ijay ilay. Ay, sayet at talaga na dya ako, Marik. Manipod iti. Sayet! Aging ga ita, sayet! Wan nga raon. Idi, ni Ricky tilinalaki na. Idi kwan, ni manen lando nga asawa ni Celia. Sa ita, ni manen Elmer ay unayan. Ay, wen, una yan at talaga. Ay, jakman amoy ti na dya babae. Ay, kinanan sa amot ti panunot na. Isungawan na bati, no di ti kinasayet na. Kasta ti ibagbaga da mercy kung Gina kanyak nana. Talaga lang nga. Wan, kat no tunggal umay da dito'y isturkaw. Sika ti pagtutungtungan da. Anya, dagiti awanan bain at chismosa. Kunamla no nagdadalos da. Ay, maranak da. Pagtitimugak lang arod ida. Anya, tila di bagbagi da ti pakibiyangan da. Anya ko matibibiyang dangay no adda relasyon mi kini Elmer. No kayat na, di makirelasyon damat. Hay, rurog kon, salbag. Ay na, katapay ngay adito'y isturkaw ti pangipapasam iti pungtot mo. Isuda saan aditaw, ta saan damangag no dito'y kangag sa usaw. Anya! Di mong pampanunutoy, no niya ti bagbaga na giti ko kumarem kontrakan ka. Awan tinasayat ama ipaida iti biyag mo. Tandaan day ta. Ay, marurudak lang. Gaputaman nakibiyang dalaw nay. Anya nga rod ngay. Kastala ti biyag talaga. Ibagbagada ka no, asyak ti agar aramid iti wagas, tapno madadaol ti pamilyam. Sana pod no day ta. Di panunutom kat nagayat ka kanyak.
Nagayatak mo't kan ka. Awan ti aking basol. Gaputan nagayat talaan. Iswadi mon panunutan no niya ti bagbagada. Tinapatag ket data. Ay, pasensya ka na talaga. Naibagakan ka ti pungtot ko. Okay lang. Gusto rin. Sana dahi ti imayan ta dito ilay. Imay ta dito itapno agdate. Saan amang ipapas iti pungtot? Nay, si Kamagayam Saleng, narabiyang kamay. Awan bibiyang mo si Kalakay no narabyana, maawatam. Ay nawaw, ay naguyong ay. Ha? Manakibiyang kayo launay. Siguro nagsara kayo kan ni Elmer niya. Ha? Ay nasaleng, masika kumamot iti pamilya na. Nang runa iti mismo a pamilyam. Nakasingsing po nila kay mo nga pabuswan. Nagtalna ka. Tana amiris mo apudnaw. Adong amom alaklakayan ka, salbag ka. Na, Dita ka man langan. ay, di na kaya ta talaga ti mapalagi panday jay asaleng. Makapungtot pa, nukas dya bagbagam. Magiltibot iso akas jay. Ang amadan tulat na maamiris na, husto ti maibagbagakan kwa na. Ay, na maliwliwayan na pa yan ti bukod na pamilya, gapo iti lalakay. Day nga raw, amumot siguro nila kay nati relasyon dakin ni Elmer. Ang amsan lang agtagtagaray, na umamot siguro. Wena, manumi adaras ngay naramid nan, iso nauma siguro nila kay na. Marurudak at talaga iti dayjay alakay. Laklakayanan nga manakibiyang pailang. Ha? Di na pailalipatan ti umangas. Ay, unay kan. Sana kasta amare. Imbaga na day jay, gaputa pa nang sakit na iti pamilyam. Ken, pamilya ni Elmer. Saan na nga imbaga day jay, tapno pasakitan na ti feelings mo. Gets mo? Real talk lang kumare. Uray kasano katibker ti panagden na ti agasawa no adabagyo adumteng nang runa no signal number 69 masisira. Anyat kayat mo asawan? Anyat kahit ko asawan ko na? Sika, ti ko nakasignal number 69. I mean, sayet. Iti amin asayet. Maawatam? Unay matanday ta panagsasa umare. Kas kala nakadaldanos. Ay, apay akas tamit ti tabas ti dilang. Apay, nasaktan ka ti imbaga kat pudnumet. No ar-arigen kat kasla ka bagyo a signal number 69. Makadadal iti pundasyon ti pamilya, ti akin pamilya. Anya? Uri agsakit tinaka mo tapod no. Was ako paki. Yun no. Amom ka di kumare. Agburburak at talaga ti darak iti dayjay abakla. Awanan baing ti salbag. Ha? Apay? Anya ti makagapo? Agasam, adula amin nga muna. Real talk kung kunanakit din. Ha? Apay na real talk na ka? Anya nga timbaga na? Kunana, kasla kanu bagyo a signal number 69. Makadadaal kanu iti pamilya ti akin pamilya. Anya? Wen mare, day tatimbaga na kanyak. Diyak lang pampanunot, tinutupak kumakat. Barang balbaliwan na day akin ang niwat na. Ay namare, di ka ko mamasaksaktan iti imbaganaken ka? Pudnumet, kasla kalabagyo a signal number 69. Sayat mo amin a sayat, garampang mo amin a garampang. Anya, ay may sakamat. Kunaklakit din ng kumareta, ngamsaan mat gayam, salbag ka mat amay sa. Ay namare, no napasakitan ti riknam gapo iti real talk, at dakin ka dayta, saan nga agsakit tinakam mo no saan apudno. Talaga lang ang natamaan ka, iswakas ta. Ay salbag ka, di ta ka man langan. Oh, dulamin mo't nga mo day a babae. Tutupak-tupay.
Ala, bayamon mare. Di importante na ibagam ti kayat mo nga ibagakin kwa na. Ay na, jak to pa'y na ibaga amin, mare. Ado pa'y ti kayat kong ibaga. Ang, urayan na amapunuan na. Tamakita na pa'y ti di na makikita. Ay na, una yan mare. Di na karkariton tayo dya babae. Urag kumari kami tong paek. Ikogtar ko pa'y uray dumanon ije bulan. Anya? Kapag ako ang nagalit, magugunaw ang murdong ng mundo. Apay ko mga agsakit tinakamaw. Kat pudno magtimbaga ni baklakan ka. Anya pudno ngay bagbagayo mat. Kat pudno mat. Kas kalabagyo a signal number 69. Di kayat asawan ni bakla. Uray kasano katibker tilinangan kan panagdan na ti agasawa. No si kati lumabas iti biyagda. Kas labagyo nga road, madadaal at talaga. Anya? Saan kumangag sakit tinakamaw? Amirisam kitday. Saan nga main anasayat day tangar aramidam sa laing. Panunutam agapoy taramid mau. Adda pamilya anadadaal. Kan adda ubeng ang maapektaran. Si kamot nana. Kunam lano nakadaldalos kamat. Imposible asaan kamat agarampang ide. Kanya, ayunay kan. Sika talaga jay tao adi na kayak ti pabagbagaan. Ala, pumadaw ka man laangan dito istor ka. Ang mga numakalipat kat matong pakapay. Anya? Ay nahusto lating bagayo ken kuana, nana. Bareng makapanunot, yawan ang bain. Numakapanunot ah. Ay, sa bagay, kaslawanan na bati a panunot na. Inalun-unan sa amat aminin. Manaon nga daw asan MMI dito ikay. Eso nga amaw ka na sakit tinakam na agapo iti na iba ka. Ay, baybaan yun. Yurak sakit tinakam na tapod numat. Adakan kuanan nugumura. Wala ako pake. Sa bagay matkit diya. Ay, maranak to man. Taeril tok ko manen. Kitaek man. Wana, barang sardangan ng tidakas nga aramidan na. Ay, wen nga rod. Siyak ako mari na timasyan kan kuana, kan iti asawa na. Kasta mo ti asawa ni Elmer. Wala silang kamuwang-muwang sa ginagawa niya. Jakmet kan makitkita ni Marisaling amap-mapan ije tersena ni Nana Ising. Kasano mapang ka pinagsasawan ni bakit ising, ang mga napabot ngan. Kasta aya. Yes! Husto lang tikas jay, nga ado ti tao makaunget iti aramiden na. Tabarang adapay namnaman ang agpanunot. Bareng kan bareng makaamiris kat umaymat dito'y balay. Manumetan nga daw asaan ngim imay. Ay, di oray abutan ti tawen, asaan nga umay agparparang. Whatever, ano siya? Anya? Oh, si kamat gayam kumare. Itaman pa'y napanunot mo nga umay dito'y balay? Wan mare. Iti manumit nga aldaw asa anak isarsarita kada kayo. Nakaamirisak mo't. Ha? Pasensya ka kuman Amok naglablabosak iti managsasaok. Ngam nakaamirisak kun. Ay nawaw, kasladyak mamati amay bagam ti kasta. Si kakit dimat kumare. Pudno ti bagbagak. Ay kat nasaya at angaron no kasta. Kan maysa, saan lang asyak ti pagkidawam iti dispensa? Mapan kamot akan ni bakla. Ha? Amangan nga minuril token nakmanen. Mabutang akon. Kat oray Pudno mat dagiti bagbagana saan aya? Masair ka. Kalpasan ti manong aldaw. Maamiris mong tumat lang ti pudno kan husto. Orayam laang mare. Umay to siguro day jay balayo. Saan pa'y nga ita taamok nga mabain pa'y lakin ka? Ay, nasaya at no kasta. Ay, kat umaylat na Taril to kakmanan. Saan mo unay mare?
Amangan no agsakit man ang tinakam na. Ura ag sakit. Agraman keret na ako ma, awan bibiyang ko. Pudno matag iti bagbagakan kwa na. Adakan kwa na, ano gumura? Dumngag ka iti bagak ha? Sika, saling piling. Si kakit di mat kumare. Iso ana ibagak idiken ka akas kalabagyo a signal number 69. Gaputan nalabas ti kinasayat mo. Naimbag ko maano signal number 5 lang ama ko na ti panag-crush mo iti lalaki. Ngam saan mo't? Agasan ta signal number 69. Kaya't ko asawan, inaramid mo amin akabailam. Tapno madadal mo lang ti pamilya di kabit mo. Ay, salbag ka mo. Ay, puno ti bagbagak. Sana ya? Wen mare, pudno ti imbagam. Husto ka. Oh, anya ti panggap mo ita. Agbalbaliw ka? When no, itultuloy mo pa lang ti magdadahal iti pamilya. Kwa, saanan mare? Saanan at talaga? Naamiris ko amin abidot ko, gapu iti riltok mo. Nasayad no kasta. Very good. Agyaman na ka, gapu iti panang riltok mo kanyak. Nakaamirisak. Tano saan, amangan no aging gaita, kat itultuloy kulat na. Very good. Kumari saling feeling. Kat itultuloy mo at ipanagbalbaliw mo. Ay, nawaw! Liklikan ti panang agaw iti asawa ti akin asawa. Takaputputang ti karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.